Lila, hvala ti što si nam izdvojila vrijeme da nam dođeš ovdje. Znam da ti je raspored krcat, možda ovih dana malo manje zato što nemaš neki trka sve do vikenda. Kako si? Pa hvala vam na pozivu. Pa ne bih rekla da je onako skroz pun raspored kao što inače bude, malo je onako lakše zbog ove korone, ali osim toga, mislim, osim ove čitave situacije koja je malo nezgodna, ja sam odlično, osjećam se odlično, treniram u punom obimu i to je najbitnije. Malo prije smo spominjali kako se moraš dodatno paziti što se tiče i mogućnosti zaraze i ne znam, ja upravo zbog toga što neki kao navode da je potrebno 2 godine, jel? Da bi se čovjek koji je atleta, koji se bavi sportom, ako ništa onda amaterski, ako ne to onda profesionalno, da bi se vratio na prijeturni nivo. Imali ste pauzu, jel tako? Imali ste u sezoni. Da. Ti si aktivno svejedno trenirala. Kako se nosila sa svime time? Je li bilo teže ili... Pa ovako na početku mi je bilo jednako teško, zato što ja u principu u novembru odem na pripreme u Hercegovinu i većinu vremena budem sama u tako jednoj vrsti izolacije i tako je već 4 godine. Tako da ovaj put kada je krajem februara, početkom marta krenula ova čitava situacija, to je period kad se ja obično vratim u Sarajevo, jer vrijeme bude malo bolje, mogu da vozim bicikl u Sarajevu. Onda sam ja samo produžila svoj boravak u Hercegovini. Otprilike do maja, dok se situacija malo nije smirila. Onda sam se opet vratila u Sarajevo, tako da ja ne bih rekla da taj prvi dio je bio otprilike kao i prije, kao da sam još uvijek na pripremama. Međutim, kako je vrijeme odmicalo u maju, junu, tada smo već očekivali da će takmičenje početi, međutim, kao i da će se čitav svijet pokrenuti. Ali nije bilo tako i onda je bilo malo teže, ali ja bih rekla da je to samo psihički bilo malo teže. I da je to možda jedna situacija na koju smo mi sportisti iz Bosne i Hercegovine naviknuti, jer mi smo i prije nastupali na manje takmičenja nego drugi sportisti. I prije smo se pripremali po 10 mjeseci, 8 mjeseci za takmičenja, dok su drugi vozili takmičenja, vozili utrke. Tako da ja bih rekla da je ovo neka poznata situacija, to se nama svima i prije dešavalo da treniramo, a da imamo samo par takmičenja godišnje, tako da brzo sam se prilagodila. A kako ide uopće taj sada proces? Vjerovatno, pretpostavljam koji u svim sportoma tog tipa ima određeni pik koji se mora potrefiti. Kako onda ide, ne znam ja, na primjer, koja je razlika između trenažnog procesa kod tebe i kod nekog, ne znam ja, ko dolazi iz neke druge države gdje imaju stalno utrke? Pa u prethodnih godinu, 2 sam otprilike ja imala taj isti tempo i ja sam nastupala na otprilike 25 utrka godišnje. Tako da tada je bitno naći neki balans, da se tijelo odmori od velikog napora kao što su utrke i nešto što mnogi ljudi ne znaju, da je jako teško u isto vrijeme putovati i imati ishranu koja je atletska, koja je sportska, oporaviti tijelo, u isto vrijeme putovati, jesti kako treba i to je jako teško. I tada je potrebno poznavati dobro svoje tijelo. A sada u ovom periodu kada nemam mnogo takmičenja, mnogo je lakše zato što sam kući, imam mnogo više vremena da se oporavim i tada su treninzi malo manjeg intenziteta, većeg obima. I također ovo je bilo dobro zato što smo imali mnogo vremena da radimo na nekim slabostima. Imali smo vremena da radim na snazi, na eksplozivnoj snazi, da uvedemo neke nove vježbe koje prije nisam radila, da vidimo kako tijelo reaguje. Jer već 3-4 godine ja nisam zapravo imala vremena da eksperimentišem u treningu zajedno sa svojim trenerom Amarom Njemčevićem. No dobro, koje su to novitete, na primjer, što si uvela sada u trening? Koji se najviše za koje misliš da su se već najviše krenuli isplaćivati? Jer mislim i ova sezona, od kako si otpočela, imaš 4 pobjede, ali tako, odnosno 4 prvenstva osvojena već. Da. Kako, što misliš da ti najviše doprinjelo? Pa, na primjer, uveli smo jedan vid teretane koji zapravo više pogađa tijelo, ali za koji prije nismo imali jednostavno vremena da radimo, jer potrebno je mnogo vremena da bi se tijelo oporavi od toga. U pitanju je, na primjer, vezane vježbe, u isto vrijeme radim mrtvo dizanje, čučanj, skokove, nešto kao crossfit, ali sa više ponavljanja, sa otprilike 20-30 ponavljanja i to je nešto što mi jako pogađa tijelo. Da, pogađa tijelo, u isto vrijeme potrebno je da imate određeni broj sati u sedmici, tako da
da jednostavno treba malo vremena dok vidimo kako tijelo reaguje, na koji način da ukomponujemo to sa biciklističkim treningom. I tako da to mi je jako pomoglo i sveukupno se osjećam kao da sam mnogo jača i ove godine osjetim veliki napredak. A što pogotovo u biciklizmu nije teško izmjeriti, jer mi na primjer imamo powermetre i vrlo je jednostavno izmjeriti da li ste napredovali ili niste, nije uopšte nikakva, to je čista matematika. Samo vrijeme se gleda, je li tako? Pa nije, zapravo gledaju se vati. Powermetar pokazuje vate, odnosno snagu, koju svaki put kada okreneš nogom, powermetar pokaže koliko se vati okrenuo. I vrlo jednostavno, računa se vati po kilogramu. Tako da odradiš test na 20 minuta i imaš brojku i podijeliš sa brojem kilograma i to je to. To je kakav si ti. I to je nešto što ta cifra ne laže i u tom smislu je jako dobro zato što je trening može biti jako specifičan, određen, možeš da pratiš napredak u treningu i zaista ne postoji, ne može se desiti neka greška da ti misliš da si ovakav, a dođeš na utrku, ti si zapravo puno lošiji. Sve se može mjeriti. Sve se može izmjeriti, da. Šta imaš onda, vjerovatno 2-3 treninga dnevno, je li tako? Pa ja imam 1 do 2 treninga dnevno, ne radim nikad 3 treninga dnevno, u ovisnosti od toga kolika mi je dužina prvog treninga. Ako mi je prvi trening dug, ako je on 5-6 sati, onda neću imati drugi trening. A ako imam 2 treninga, onda je prvi trening 2-3 sata, a drugi trening također može 1-2 sata. Tada obično radim trening snage, jer kad radim trening snage moram da radim biciklo. Tako. Aha, znači samo malo, jel ima neko pravilo, jel prvo ide biciklo, pa onda trening za snage, jel može i nema pravilo, zapravo jako individualno. Ja više preferiram da ujutro radim teretanu, a da navečer radim biciklo, zato što jednostavno imam mnogo više snage i energije ujutro nego navečer. Međutim, moj trener nekada nije u mogućnosti sa mnom ujutro da radi teretanu, a on uvijek ide sa mnom u teretanu zato što gleda, pazi na to da sve vježbe izvodim kako treba. Pravilna teretana je jako opasna u smislu tih povreda. Tako da onda zamijenimo to, odradim ujutro biciklo, a navečer teretanu i onda mi teretana padne duplo teže. Znači 20-30 ponavljanja mrtvog dizanja, ne znam ja, čučnja, prednji, zadnji, vjerovatno isto mješavina neka. Pa da, tako nešto otprilike. Ja moram priznati da se moj trener malo više razumije u to. Ja samo odradim onako što se treba. Šta mi on kaže, da, on mi dadne ono šta ću raditi, ja uradim i na tom principu funkcionišemo. Nikad ne dovodim u pitanje trening, ne ulazim u tu nauku, jer to je jedna zaista nauka i pogotovo kada su u pitanju ove cifre, vati po kilogramu i to kada se sve računa na koji način se rade intervali, u kojoj zoni. Ja bih zaista rekla da nisam ekspert, znam samo osnovno, a za taj vid nauke zaista potrebne su godine izučavanja i to zaista jedna posebna nauka. Nekako tvoje, što bi se reklo, samo da odradiš ono što imaš, maksimalno moguće i da napreduješ. Pa upravo tako, mislim, između ostalog vrlo je bitno da procijenim svoje tijelo, to je možda moj najbitniji zadatak, da svom treneru kažem kako se osjećam, jer na većinu mojih treninga ide moj trener i on posmatra to kako se ja osjećam, tako da je svaki moj trening plan je okviran. Zaista zavisi od toga kako ću se osjećati taj dan. Nekada imamo isplanirane intervale, moj trener i ja odradimo zagrijavanje i vidimo da se ne osjećam dobro, da imam upalu mišića, pa onda radimo intervale po ravnom. Kada imam mnogo snage, osjećam se dobro, onda radimo intervale na brdo određenog postotka, tako da je sve jako individualno. Stigneš se ovako općenito uziješ, stigneš se odmor, znam da si bila, pretpostavljam, u stvari da, to je bila mješavna odmora i trening kampa, bila si na moru, moglo bi se reći. Da. Jel stigneš, na primjer, u takvim situacijama nekako dovoljno i psihički i fizički da se odmoriš? Pa ja bih rekla da je jako zahtjevno i upravo iz tog razloga se trudim da često mijenjam okruženje i zapravo baš sam iz tog razloga i išla, mislim, na more. To je zapravo bio jedan trening kamp, nije bio odmor, za mene je bio trening. Za mog trenera je vjerovatno bio odmor. Tako da bitno mi je da promijenim to okruženje s vremena na vrijeme, da se koncentrišem samo na trening i da izolujem te sve neke obaveze koje imam kada sam kod kuće. Nešto što mi mnogo pomogne je, na primjer, sada kada sam bila u hotelu, što ne moram da razmišljam o ishrani, što imam gotov dočak, ručak, večeru, među obroke i
jednostavno puno je lakše kad ne moram još i o tim stvarima dodatno da razmišljam i imam sve u jednom. Teretana mi je tu, bazen mi je tu, mogu da, fitness mi je tu, sauna, spa i tako sve u jednom, masaža, tako da u tom smislu je mnogo lakše i onda se trudim da često mijenjam okolinu, baš i tako kako bi psihički ostala svježa. Kada nije bilo korone, tada su to bile utrke, a sada se trudim da mijenjam destinacije na kojim treniram. Što se tiče upravo tog nekog psihičkog aspekta, sad ja ne znam, bukvalno ne znam kad sam posljednji put bajk vozio, davno sam ga vozio i to davno prije nego što su mi ga ukrali, a davno su mi ga ukrali, tako da kad sam bukvalno dijete bio, jako davno, prehistorija. Nekako ne znam gdje da svrstam biciklizam što se tiče tog nekog mentalnog napora. Naravno ima ga, ali da li ti misliš da je on nekako u rangu što bi se reklo sa maratonima gdje se vjerovatno susrećeš sa određenim mentalnim blokovima gdje te upale što bi se reklo deru, a ti razmišljaš joj da je više doći do kraja, dok u isto vrijeme nekako moraš sama sebe smiriti i reći sebi nemoj razmišljati koliko ima do kraja, daje maksimalno od sebe u ovom momentu. Pa ja bih rekla da je to više kao maraton, zato što ovo je sport izdržljivosti. Zapravo čime se ja bavim, to je cross country Olympic, traje 1.5 sata vremena i vozi se u krug po tehnički jako teškim uzbrdicama i tehnički jako teškim nizbrdicama. I u tom smislu vozi se najjači mogući tempo od početka do kraja se vozi šprint, najjače koliko možete i za nizbrdo se potrebno jako skoncentrisati, ali opet traje 1.5 sata vremena, tako da bitno se dobro tempirati, ali opet, mislim, ne možete se nekako štediti zato što svi krenu najjači što mogu i onda gubite mnogo vremena, tako da i vi morate krenuti najjači što možete, ali opet nekako u okviru svojih mogućnosti da izdržite taj tempo 1.5 sata vremena. Nije 1.5 sata vremena, nije malo ni malo. To je jako dugo, da, pogotovo zato što se ide najjačim mogućim tempom. Naprimjer, moj prosječni puls, i pošto se on spusti na spustu, opet prosječni puls bude na utrkama otprilike oko 187 otkucaja. Da, na 1.5 sata vremena to je mnogo. Mislim, a opet nizbrdo se spusti, tako da kada idem uzbrdo otprilike bude oko 194. Ja, baš bude u gornjim granicama. Da, baš bude onako. A problem je onda kad dođete sa tim pulsom nizbrdo, baš niste baš upravljivi sa biciklom i dođu zeznute stvari. Malo se glav manta. Da, i zapravo to je jedan tehnički sport izdržljivosti, sport snage, sport mišićne izdržljivosti i sve u jednom. Zapravo je onako poprilično težak sport zbog toga što ima mnogo aspekata. Vjerujem da je to na kraju krajeva ono što te privlači u ovom sada momentu, upravo sve ti aspekti. Da, ja sam u principu uvijek jako bila dobra u vožnji brdskog bicikla, ja se nisam nikad bavila cestovnim biciklizmom, uvijek nisam bavila ni jednim sportom, ja sam se samo bavila brdskim biciklizmom. Prije znači nego što se počela brdskim biciklizmom, nisi ništa. Ne, bavila sam se opet brdskim biciklizmom, tako da to je jedini sport koji sam se ikad u životu bavila i odmah sam osjetila da to je nešto što ja jako volim i ta vožnja nizbrdo me jako privlačila, ali uvijek sam bila dobra i uzbrdo. Uvijek sam vozila, bez obzira koji ljudi voze sa mnom, uvijek sam uzbrdo vozila isto kao ti ljudi. Tako da dok nisam upoznala, u stvari kad sam upoznala svog trenera u svom klubu brdskog biciklizma Puls koji je iz Vogošće, imala sam veliku sreću da sam odmah upoznala trenera koji se razumije u taj sport i općenito u sport, u taj trenažni proces. Tako da on je odmah primijetio da imam talenat i tako da definitivno sport koji volim, ali koji je i u mnogim aspektima težak. Ja, ono što bi se reklo potrefla se odmah i na prvo bilo. Da, imala sam mnogo sreće i u svim stvarima zapravo i u tome što živim u Sarajevu, jer mi imamo savršeno okruženje za bavljenje brdskim biciklizmom, toliko planina, toliko mnogo off-road cesta, puteva, ali jednako i to što je Hercegovina tako blizu, jer svi biciklisti idu na pripreme u Španiju, u Tursku, ja jednostavno odem u Hercegovinu i čitavu zimu mogu da vozim dole, ako mislim želim da vidim roditelje, to je udaljeno samo 2 sata, tako da nije nikakav problem. Ili ako imam neku obavezu koju ne mogu da odgodim, dođem u Sarajevo i vratim se nazad. Rekao bi čovjek
mislim, ne da bi rekao, ima sigurno mnogo otežavajuće okolnosti, ne znam ja, do toga da država ne podržava, što bi se reklo, mainstream sportove kao što je, ne znam ja, fudbal, kao što je rukomet. Možda bi rukomet bio najbolji primjer nedostatka državne pomoći, a kamo što se tiče biciklizma, no s druge strane, evo ti sada govoriš o tom, ima puno prednosti ako neko hoće baš da zagrizi. Da. Jel tebi od početka bilo da se zagrizla ili ti je na početku kada si uzela taj svoj prvi bajk, gledao sam pare su se skupljale za Bajram, jel tako? Da, i tako se uzeo. Možeš podijeliti sama tu priču, kako dođe do toga? Pa jednostavno je bilo, ja sam htjela da putujem, da obilazim planine, imala sam 15 godina, svi moji vršnjaci nisu bili zainteresovani za to, nisam sa 15 godina mogla da vozim auto i bilo je da kupim bicikl ili role i onda sam shvatila da zapravo sa rolama ne mogu da se popnem uzbrdo. da mi to problematično, jer ja sam tad je za mene to bilo otići na Darivu, otići na Elsonovu šetalište, tad je to meni bilo, ili na Vrelo Bosni, tad je to meni bio vrhunac. Ali sam shvatila da u principu gdje god bi išla, osim tih izletišta, da bih naišla na brdo. I onda sam se odlučila za bicikl i skupila novac od Bajrama. I sad upravo tako, i sa roditeljima otišla i kupila bicikl. I od tada nisam stala, naravno naredni Bajram mi više nije bilo dovoljno novca zato što je napredovala i moja želja potreba u stvari, ne želja da imam bolji bicikl. Kako sam vozila zahtjevnije terene, bio mi je potrebni bolji bicikl, onda kad sam se počela takmičiti, opet mi je bio potreban bolji bicikl, tako da naravno od tada su roditelji više puno pomagali, nakon toga i klub i jednostavno i išla je postepeno jedno za drugim, pošto su bicikla jako skupa, ali eto, mislim, jedan interesantan početak zato što sam počela jako kasno. Ja bih čak rekla da sam naučila kasnije da vozim bicikl nego većina ljudi. Tako da to je bilo interesantan početak, ali i to me i motiviralo jer sam uvijek onako bila avanturista i to je nešto što me povuklo da se bavim biciklom. Nekako super spojila sport i nije samo sport, ko sport imaju one dvije razlike. Ima razlika između dva pojma, to sam nedavno čitao, možda znaš za njega, možda neću izgovoriti kako treba ime i prezime, Ross Edgley. Uglavnom čovjek je ultramaratonac na svaki mogući način. Znam da je trčao do duše maraton, vukući automobil iza sebe, ne znam, onda je bukvalno odradio triatlon, tako što je zavezao deblo za sebe i plivao s njim i trčao, išao na bajk. I ne znam, prvi je čovjek koji je otplivao oko Velike Britanije. I sad on govori o svojoj knjizi o razlici između standardnog sporta, na primjer, ljudi su mislili za njega da neće uspjeti otplivati Veliku Britaniju, zato što trenira powerlifting, nabijen, nizak, velika glava, bukvalno čovjek o svem tome piše što mu ne ide u prilog. A s druge strane on govori, ok, to mi je išlo u tradicionalnim sportovima u prilog, ali mi je išlo u ovome što ja hoću, a to nije tradicionalni sport, nego nekako adventure sport, odnosno sport avanturisti. I to je meni super pojam, zato i prije 2-3 podcasta kad sam sa Timurom Čerkezom pričao, on je isto triatlonac. Jednostavno taj aspekt mi je nevjerovatan, i što se tiče psičke izdržljivosti, što se tiče, to i spominjala su jednom intervjua, ne znam ja, susret sa životinjama, sa lanetom, fakat fascinantno. Htio sam te pitat za prvu tu godinu, znači od tog prvog bajramluka, ne prvog, nego od tog bajramluka i prvog bicikla, pa do druge godine treninga, kad se, koliko sam ja shvatio, prvo prvenstvo zapravo osvojila. Kako su te prve 2 godine izgledale, kako se snalazila, kako shvatila da je biciklo ono što želiš, ono u čemu se želiš u stvari profilirati, i koje su možda te neke nedaće, nedoumice bile s kojima se susretala? Pa, te prve 2 godine su bile jako teške. Zapravo, ja sam osvojila prvu utrku 2011. godine, koja je bila i moja prva utrka, koja se organizovala na Čavljaku. Međutim, nakon toga mi nije bilo jednostavno i trebalo mi je poslije toga još otprilike 2 godine da osvojim državno prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Tada smo u Bosni i Hercegovini imali jako
popularnu Škoda XC ligu, Premier ligu Bosne i Hercegovine, tada se sastojala od 6 utrka i bile su pitanje jako zahtjevne utrke i fizički i tehnički i u tom smislu je to bila dobra platforma za mene da napredujem. Međutim, te prve 2 godine su bile jako teške zato što nismo imali financijskih sredstava. Biciklo je uvijek problem svima, oprema je još veći problem nego biciklo, zato što kada kupite bicikl, onda ga je potrebno održavati. Meni sad otprilike treba 400-500 maraka mjesečno da bi imala gume, pakne. 400-500 maraka? Da, kasetu, lanac, samo te osnovne stvari, bez da mi se pokvari nešto vanredno. Evo, na primjer, sad kad sam bila na trening kampu u Tučepima, slučajno sam zapela za kamen, pošto je bila uska staza i pukla sam guvernalu. Ta guvernala košta 300 eura. Tako da to je vanredan kvar, a znači, pored tih vanrednih kvarova imamo te osnovne stvari i to je jedno 400-500 maraka mjesečno. Tako da, te prve 2 godine su u tom smislu bile najzahtjevnije i mnogo sam trenirala. Tada nisam išla u Hercegovinu na pripreme, tada nismo imali sredstva za to. Tada sam vozila po snijegu, po kiši i imala sam veliku podršku svog trenera koji je srećom prošao kroz sve to. On se bavio dugo profesionalnim boksom i jednostavno znao je šta me čeka i u tom smislu sam imala veliku podršku i podršku svojih roditelja i tada je bilo mnogo teže nego sada, zato što se ja sada profesionalno bavim brskim biciklizmom. Tada sam išla i u školu i bilo je jako teško. Poslije toga sam išla i na fakultet i to sve uskladiti je bilo skoro pa nemoguće. Kako si uspjela uskladiti sve to? Mislim, s jedne strane imaš predavanja, vjerovatno nisi sigurno mogla stizati na sva predavanja, da. Imala sam, učiti za ispite. Da, ja sam završila zapravo magistrirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu i imala sam veliku podršku mojih profesora koji su imali veliko razumijevanje za mene. Bila sam redovan student, ali opet na većinu predavanja sam morala dolaziti, 70-80% predavanja sam morala prisustvovati. Tako da bilo je teško to sve uskladiti, tako da bi ja rekla da mi sada se zapravo bavim onim čime volim. Znam da je to moje usmjerenje u životu. Tada sam imala tada sam bila jako nesigurna šta će dalje da se dešava, šta će da bude. Radila sam puno stvari i nisam bila sigurna da li se ja zapravo mogu baviti brskim biciklizmom, da li je to nešto u čemu ja mogu uspjeti. Sada sam sigurna, mislim, sada nemam dvojbe. To je sada moj posao, tako da u tom smislu je sada mnogo lakše. Znam koji mi je cilj, imam utrke, jednostavno i sada i kada imamo ovu koronu, kada imamo određenu dozu neizvjesnosti, ja nemam uopće sumnje u to da je to ono čime ja trebam da se bavim. Da nemaš sumnje uopće da ćeš nastaviti ime se baviti? Ne, uopće. Nemam uopće sumnje u to da ću ostvariti uspjehe, da ću napredovati svake godine. U to sam 100% sigurna, tako da u tom smislu je mnogo lakše kada imam tu neku sigurnost. To je ono što bi se reklo na početku, ti je vjerovatno bila mješavina dobro, da li sumnje, ali nazvat ćemo je sumnjom nekako, da li ti imaš ono što je potrebno da bi se ti rezultati u stvari dovedu na neki određen nivo, a s druge strane opet je bilo ono financijske prirode, da li ima. Što se tiče, sada su profesionalno se baviš svime time. Da li je zarada dovoljna da se pokriju, na primjer, troškovi da bi se ulagalo za daljnji napredak? Pa ja bih rekla da sada u ovom trenutku za mene jeste. Međutim, to je ovaj jedan trenutak. I iza toga ja se već, znači ovo je 9. godina da se ja bavim brskim biciklizmom, je bilo mnogo godina kada smo svi zajedno ulagali novac. I da li je to ikada došlo na nulu, ja zaista ne mogu znati, to niko ne može izračunati i to su bila ogromna odricanja svi ljudi oko mene i mene i u smislu vremena i u smislu novca. Tako da sada trenutno da li je to nešto sa čime bi se drugi ljudi zadovoljili, ja ne mogu to da uporedim sa normalnim poslom. Ne mogu, mislim, to je posao koji traje 24 sata. Potrebno je dovoljno spavanja, dovoljno ishrane. Svaki trening je težak. Nijedan trening nije ono da ja odem na trening, odradim, ja dođem kući, meni je jednostavno. Ja dalje nastavim sa svaki dan je težak, zaista. Nijedan nije jednostavan. Tako da u tom smislu uloženo, dobijeno, nisam sigurna. Imam osjećaj kao da
da mnogo dajem i da bi možda u nekom drugom poslu, evo na primjer u pravu, možda kad bih ulagala toliko vremena i toliko truda, možda bih imala više novca, ne znam, mislim, to niko ne može izračunati, ali mislim da je najbitnije da sam ja sretna i da tu sreću ne čini novac, nego da tu sreću čini ono da ja radim ono što volim, a zapravo ja radim ono što volim i to je za mene je to najvrednije. No i trebaš biti ponosna, iskreno, unatoč svim tim nedaćama, jer nije mala stvar, evo sad ne znam, ja nećemo ulaziti u problemu kada si krenula kad si ti počela zajedno sa svom tom podrškom i za sebe biti zadovoljno, sad ne znam, nija time što se vraća u financijskom smislu, ali 9 godina se baviti nečim i tek recimo oko 8. 9. godine, to je sad moja lupam pretpostavka, početi biti zadovoljan time, znači čovjek stvarno treba zagrist i biti zaljubljen u ono što radi. Jer ko bi, evo ne znam nija sada da se bilo ko dohvati bilo kojeg posla, bilo da je ne znam nija u sportskoj areni, bilo da je ne znam nija neki normalan posao, eto recimo pravnik, odnosno advokat ili nešto 3, 4, 5, ko bi izdržao 8 godina, osim ako nije stvarno, da ne kaže čovjek, ovo je ono što meni, zbog čega meni srce kuca. Da. Pa ja moram priznati da ja nikad, možda da sam počela na početku da mi je neko rekao, znaš šta, ti ćeš morati toliko i toliko da radiš, to će tek poslije 8-9 godina da napravi rezultate, ja bih rekla, pa mislim, ne znam ja, ovo za mene, međutim to nije računica, nego ja sam zaista stalno vidjela napredak i stalno sam ponesena svojim uspjesima i zaista podrškom koju sam imala najviše od mog trenera Amara, sam uvijek išla naprijed i uvijek sam bila motivirana i to je ono što zbog čega sam ja išla naprijed, a sigurno nije neka računica, ja zaista ne znam ni koliko ću se dugo ovim baviti, može se desiti sutra da se povrijedim, na primjer prije 1,5 godina sam imala jednu zaista tešku povredu, imala sam puknuće tetive na lijevom koljenu i nisam bila sigurna da li ću se moći nastaviti kao prije. Kako puča, šta bi? Pa u Rumuniji sam vozila Carpathian Epic utku koja traje 4 dana i imala sam 3. mjesto, do tada sam po vremenima bila 3. i uzbrdo 5 km prije kraja etape na širokom makadamu neki čovjek me jednostavno zakačio guvernarom kad je prolazio pored mene. I ja sam samo pala, bilo je uzbrdo i ustala se i pogledala sam u nogu i vidjela sam da nije okej. I samo sam rekla da nemoj gledat dole. Samo da dođem do kraja, baš sam bila u divljini, ti Karpati su totalno neistražen teren i samo mi je bilo da dođem do cilja i tek smo sutradan ujutro shvatili da ne mogu ništa uraditi, da ne mogu ustati iz kreveta nikako, da ne mogu bukvalno dohvatiti čašu vode ako mi to pomjeri nogu sekundicu. Tako da bila je baš pitanje jedna teška povreda i oporavak je trajao dugo, 3 mjeseca uopšte nisam trenirala. Teško se oporavljati. Da, dugo vremena treba, tako da može sutra desiti da se ja više ne bavim biciklizmom, ali najbitnije je to da sam ja sretna, motivirana, da treniram dalje, jer u onom trenutku kad više ne budem sretna, sigurna sam da neću ni ostvarivati napredak. No dobro, ali mislim, ne trebaš razmišljati o tome što ako se povrijediš, mislim, šta ako, na primjer, da je neko rekao prije godinu dana, šta ako dođe do pandemije, virusa nekog, niko ništa ne bi radio. Šta ako budemo mjesec dana svi zatvorima, daj, molim te. Mislim, uvijek je nekako razmišljam na taj način, zašto brinuti o nekim stvarima kada se vrlo često može desiti nešto totalno neočekivano, nešto filmski razmjera kao što je virus. Ovo niko nije očekivao, ovo je stvarno nešto filmski razmjera. Da, bukvalno ono što bi rekao čovjek, daj balan ti isto sanje, ali nemoj gledati previše takvih filmova, nemoj pričati o tim stvarima. Nebitno je zato što se još uvijek nije desilo, bitno je samo onda kad se desi. Jest. Isto tako, čitao sam da je, i to me iznenadilo zapravo, da je scena brdskog biciklizma zapravo doživjela procvat u posljednjih par godina u Bosni i Hercegovini. Kako je bilo kad si počinjala, kako je sada? Kada sam počinjala imali smo više takmičara, međutim koji su bili malo manje ozbiljni, znači to su uglavnom bili rekreativni takmičari. A sada imamo malo manje takmičara, ali imamo mnogo takmičara koji teže tome da se profesionalno bavi brdskim biciklizmom i imamo mnogo i talenta, zaista mislim da imamo par takmičara koji sigurno mogu da napravi mnogo i koji su se ozbiljno posvetili treningu, tako da potrebno je dosta vremena, kao i u mom slučaju i
To su ljudi, odnosno ja bih rekla više mladići koji treniraju već 2-3 godine i znači treba još otprilike 2 godine kako bi oni napravili neke rezultate i počeli da izlaze na međunarodnu scenu, ali u tom smislu zaista imamo veliki kvalitet baš zbog toga što u svakom dijelu Bosne i Hercegovine imamo prirodne pogodnosti koje nam idu u prilog. Znači da li je to Bihać, Banja Luka, Mostar, Tuzla, u svakom predjelu Bosne i Hercegovine sve pogoduje brdskom biciklizmu. Ja, onako nekako oko svakog većeg grada imaš, ili unutar samog imaš nešto što ti može imponovati. Da, upravo tako. U svakom gradu smo mi imali utrke Premier lige i baš zato i znam da je svaki predjel poseban za sebe. Sada smo nedavno imali 2 utrke državnog prvenstva u Bihaću na nevjerovatnom terenu i jedna je bila uspon na Plješevcu, jedna je baš bila u Bihaću. Tako da, osim Bihaća, također smo sad imali i maraton državnog prvenstva u Blidinju. Ja nikad nisam bila na Blidinju, prvi put da sam na Blidinju otišla, iako sam obišla mnogo Bosne i Hercegovine i nevjerovatno, mislim, jedva čekam da odem. Tako da, gdje god da dođem, zaista se iznenadim kolike prirodne pote imamo za bavljanje brdskim biciklizmom. Ali kako izgleda, eto sada može se reći za mlađu Raju koja se tek počinje konsolidirati u areni brdskog biciklizma, kako izgleda ta nekako, kako bi se reklo, uspon ka zvijezdama? Jel ne može se odmah početi, pretpostavljam, baviti u Premier League Bosne i Hercegovine? Kako oni stiču iskustvo i da li je potreban, na primjer, određen broj bodova da bi se počeo čovjek baviti da bi se počeo takmičiti u Premier Ligi? Kako izgleda taj sad proces? Pa zapravo ne, baš zato je dobra ta Premier Liga Bosne i Hercegovine. Samo sve što je potrebno da se učlanite u bilo koji biciklistički klub i izvadite licencu preko Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Što je vrlo jednostavno, treba vam zdravstveni pregled, ispunjen obrazac i to je to. I dobijete licencu Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i prijavite se Premier Ligu. Mislim, online prijavni obrazac, prijavite se Premier Ligu. Kada bude Premier Liga, ima kalendar Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Tako da imate kategorije, kadeti, juniori, U23, elit. To je baš dobro organizovano, nisam znao da je na tom nivou. Da, tako da je to jako dobro organizovano i odlična platforma, baš za bavljanje brdskim biciklizmom. Poslije Premier Lige Bosne i Hercegovine imate državno prvenstvo i to u mnogo disciplina. Evo imamo, na primjer, uspon, olimpijski cross country, maraton, onda u cestovnom biciklizmu također imamo i uspon, obični olimpijski cestovni biciklizam, time trial također olimpijski, tako da, na primjer, mi sada imamo ove godine 6 državnih prvenstava koja će se uprkos ovoj pandemiji održati. I, još 6 znači? Još dodatna 3 cestovna, do sada smo imali 3 brdske discipline su održane. Prošle godine smo imali eliminator, nisam sigurna da li će se održati ove godine, to je brdska disciplina, disciplina brdskog biciklizma, tako da postoji mnogo takmičenja i postoji odvojene kategorije, postoji hobi kategorija za koju vam nije potrebna licenca, tu se takmiče svi zajedno, tako da zaista svako može, evo na primjer ja baš govorim mom treneru, sljedeći put kad bude uska Premier Lige, on isto tako može da se takmiči bez licencije, bez ičega. Samo da dođe i ne mora to biti takmičenje. Na primjer, ovaj maraton u Blidinju je prelijep za nekim ljudima je trebalo 6-7 sati da završi taj maraton. Dok, na primjer, meni je trebalo 2 sata i 20 minuta. Ma da, kao znači, i inače, takmičarski neki dođu da završi samo. Da, neki ljudi jednostavno to je predivna tura za vidjeti. Tako da u tom smislu to je odlična platforma za početak. Poslije toga se ide na UCI takmičenja. UCI su takmičenja Svjetske biciklističke federacije koja imamo svugdje u regionu, imamo i u Srbiji, u Hrvatskoj, u Sloveniji i onda u Njemačkoj imamo svjetske kupove. Ove godine su samo 2 u Češkoj, a inače imamo u Češkoj, u Njemačkoj, u Švicarskoj, u Kanadi, nekad u Australiji i u Južnoj Africi svjetske kupove, tako da to je nivo na kojem ja nastupam. Ali svakako UCI utrke u regionu kada se onako uklope u raspored i kada su mi blizu, na njima također nastupam. Ali dostupno je svima. Koja ti je najdraža utrka? Pa koju si obavila do sad? Najdraža utrka je utrka Svjetskog kupa u Val di Sole u Italiji, zbog atmosfere i zbog okruženja. Nevjerovatno je, u Dolomitima se vozi utrka i mislim, utrka je kružnog karaktera, 5 km, tako da normalno obilazite čitave Dolomite, ali tu se trenira, mislim, ja prije svakog treninga imam zagrijavanje otprilike 50 minuta. Zagrijavanje 50 minuta.
Da zagrijavanje otprilike 50 minuta, pa onda imam trening na toj stazi, pa onda nakon toga opet imam, ne treniram svaki dan na treningu, na stazi, tako da obilazim čitavo područje. I obično sam tu, kad imam utrku, obično sam tu 7 dana, jer tu stazu ne možete odjednom doći i odvoziti. Malo dok se upoznaš. Dio po dio te tehničke dijelove, jedan dan, jedan tehnički dio, drugi dan, drugi. I tek poslije 3-4 dana možete odvoziti čitavu stazu, pošto bude jako tehnički zahtjevno. Kako misliš tehnički dio, u smislu da znaš, sad opet kažem, laička pretpostavka, kada treba oštro zaokrenuti ili... Pa budu veliki skokovi, na primjer, bude skok od 1,5 jedan, pa onda ispod toga bude drop od metar, pa onda, na primjer, bude rock garden, znači tu je mnogo kamenja, rock garden, tu je mnogo kamenja, kao da se spuštate niz neku liticu punu kamenja. I sada tu imaju 3-4 elementa koja morate, jako ih je teško odjednom odraditi. Odradite jedan, pa bukvalno malo dođete do sebe kad odradite jedan i onda se malo naviknete, gledate druge kako rade i tek, znači, poslije 3-4 dana možete da odvozite čitavu stazu, zato što potrebno je nekako mnogo aspekata ima, potrebno je napraviti amortizere na biciklu u skladu sa tim tehničkim preprekama i pritisak u gumama i odabrati adekvatne gume u skladu s vremenskim uslovima i u skladu sa stazom. Jer vrlo je bitno kakva je podloga, da li je pjeskovita, da li je veće kamenje, da li je korijenje, da li je zemljana, da li ima puno trnja, u tom smislu je potrebno izabrati da li da stavim spužve unutar gume, da li koliko mlijeka da stavim, stavlja se mlijeko za gume u slučaju da imamo da pukne guma, tako da to je jedan... Zlanost. Da, upravo tako je zaista mnogo tehnologija za koje ljudi uopšte ne znaju i jako se mijenjaju iz godine u godinu, tako da potrebno je biti u toku sa tim tehničkim stvarima. Sad spominješ rock garden, odnosno to kada ima puno kamenja. Smio sam se jučer, sam gledao jedan od intervjua koje se dale, sad ne znam za koju televiziju, šta je bilo, ali govoriš o povredama. I bukvalno u jednom dijelu spominješ kao bilo je povrijeda, eto, spominjala se to koljeno, spominjala se potez mozga, volio bi da mi kažeš kako je do tog došlo, ali kažeš onda u jednom dijelu kao pada se većinom kao u poređenju sa cestovnim biciklizmom, da su blaže, lakši, ali zato što je mekana podloga i onda govoriš zemlja i kamenje. I sad ja lakša podloga, padneš lakavi, okej. Pa uglavnom zato što se kamenje odroni. Kad padnete na njega... Ideš sa njim. Pa upravo tako, jer na primjer, kada ja padnem na tvrdu podlogu, kao što, na primjer, ovo kad sam ja povrijedila, kojima sam povrijedila ga na tvrdom makadamu. Jer padneš na tvrdu podlogu i ništa se ne desi, samo udariš i sva sila ode u to jedno mjesto. A da sam, na primjer, pala i da se taj kamen odlomio i da sam ja obično nag, bio krenem nizbrdo i onda se ja valjam. Tako da u tom smislu je to bolje za tijelo. Mislim, loše zvuči, loše izgleda, ali padovi su lakši. Gledao sam neki od padova, bukvalno vođen time što sam poslušao stvari od tebe, oni neki od padova stvarno izgledaju... Da izgleda ekstremno. Ono je adrenalinski sport u osnovi. Da, to je ekstreman sport, adrenalinski ekstreman sport i u tom smislu ja mislim loše zato što stvarno se može svašta desiti, ali ono što je dobro je što ja imam 53 kile, tako da ja i kad padnem zaista to ne bude neki veliki udar. Da, to ne bude veliki udar, ja se stvarno zakotrljam i uglavnom prođem dobro. Eto, if in doubt, roll it out. Baš tako. Ko u parkouru, kada se bace pa moraju kolo naprijed, da bi silu razumio. Pa jest to. Šta je bilo sa, kad je bio potres mozga? Kakav je to? Pa to je dugo, to je bilo prije 8 godina, to je bilo Premier League Bosne i Hercegovine. Zapravo sam se borila za vodeće mjesto i sa jednom djevojkom trkale smo se i ja sam u jednoj krivini jednostavno nisam dobro ušla i pala sam i udarila glavom. To je bila sekunda i ja se zapravo ničeg ne sjećam, jer su ispričali šta je bilo. Tako da ja sam završila ustuku ne znam kako, imala sam potres mozga, da. A ne sjećaš se da je završila? Ne sjećam se. Ali također i prošle godine sam imala jedan poprilično loš pad na svjetskom kupu, kada sam također pala i tada sam imala kao manji potres mozga, nije bio kao taj prvi, ali bilo je poprilično loše zato što sam dugo poslije toga imala glavobolje, pogotovo kad sam radila visoki intenzitet. I u tom smislu je bilo onako poprilično teško, ali nisam nikada imala nikakve veće posljedice. Za sad, mislim,
osjećam se kao da sam još uvijek, kao da fino razmišljam. U naponu snage. Da. Možda se neki ljudi ne bi složili, ali osjećam se kao da... Jer je filo vežeš rečenice, sve u riječ sad zas. Ali kako je, mislim, sada odrasla osoba, kako je bilo na početku roditeljima objasniti, znaš, bavim se time i time, još kažeš prije 8 godina, znači to je bila godina unutar treninga, potres mozga, 16 je godina, jel da? Da. Kako si roditelji uvjerila da nastaviš? Pa nisu bili baš onako... Sretni. Nisu bili sretni, pogotovo jer su doktori i onda u tom smislu da su bili jako nabrajaju se šta može biti, kako može biti. I mislim da su se nagledali svega kroz svoj rad, pa da jednostavno i u tom smislu se još više boje, jer ljudi zaista kada rade osnovne stvari, kad odu na bazen i ovako kad hodaju imaju jako teške povrede, a kamoli kad onako izazivaju sreću kao što bi neko rekao da ja to radim baveći se brskim biciklizmom, ali opet sam imala podršku, bilo im je teško stvarno, ali vremenom se, ja bih rekla da su se i oni navikli i ja moram priznati da se ja zaista pazim u smislu da uvijek kad idem na vožnju provjerim pritisak u amortizerima, pritisak u gumama, jednostavno sam uvijek skoncentrisana, oprezna, kad se osjetim da sam umorna, skoncentrišem se, idem na staze gdje nema ljudi, vozim cestama gdje nema auta, tako da u tom smislu imam dobre savjete od trenera, mnogo puta mi je rekao da sad si umorna, sad si u 5. 6. danu jakog treninga, trebaš malo više da budeš oprezan, da paziš i koncentracija je najbitnija. Moraš biti svjestan onoga što si sposobna. Da, moraš biti svjestan kad si umoran i moraš nekad da ideš u suprotnosti sa svojim egom koji uvijek kaže da uvijek možeš, pogotovo kad su sporti u pitanju, da uvijek, možeš još, guraj. Da uvijek treba ići jače, uvijek treba ići više, treba se nekad izboriti sam sa sobom i reći danas nisam dobro. Danas umjesto što sam trebala da odvozim na primjer tehniku, da radim na Trbeviću 3-4 ekstremna spusta, ja se popnem na Trbević, kažem danas nisam dobro i danas ću umjesto toga odraditi cestovnu vožnju u dužini 4-4,5 sata. I onda treba se prilagoditi tim situacijama i razmišljati da je bitnije da ne padnem, da ne rizikujem, nego da odradim trening. Je li to možda nešto što ti je najteže, nešto što ti najteže zapravo pada je danas u smislu da se moraš regulsati u onim momentima kada želiš možda da daš još, ili ima možda neki drugi aspekt unutar tvog sporta koji ti je onako najteži? Pa najteže mi je trenirati kad sam umorna. To je, ja bih rekla, 70% vremena sam umorna i uvijek sam umorna, a uvijek trebam trenirati. I onda u tom smislu nije problem odraditi trening, nego problem je svih ostalih aktivnosti koje trebam da uradim. Trebam sebi da napravim hranu. Onda ako želim da imam neki socijalni život, da izađem vani, da odem na neki intervju, da pomognem možda roditeljima ako nešto treba pomoć ili bilo šta drugo, da izađem vani, to predstavlja jedan dodatni napor, ogroman napor, potreban, mnogo energije, jer isto tako ja želim i da živim život, na primjer sad kada sam otišla na trening kamp, 7 dana u Tučepe, ja sam trenirala čitav dan, a isto tako htjela sam i da živim život, htjela sam da odem i jednu noć u Makarsku, da prošetam, da odem negdje na večeru, a osjećam se samo kao da želim da ležim u krevetu, zato što nisam dobra, a moram se odmoriti za naredni trening. Tako da taj balans je jako težak i to je nešto što može samo profesionalni sportista da razumije, jer svi ljudi govore kako ti nemaš vremena, kako ti samo odradiš trening, ali problem je što taj trening utiče na... sve je podređeno tom treningu da bi se maksimalno radio. Jednostavno nemaš energije da odradiš ništa drugo. Jer u onom trenutku kad se osjećaš dobro, onda ideš na trening i iskoristiš tu svoju energiju da bi odradio trening kako treba. I kad se radiš trening, onda već više nisi dobro. I taman kad se ti oporaviš, ili ideš na utrku, ili na utrci trebaš da budeš svjež, ili radiš opet jak trening kako bi iskoristio svoju energiju. I znači dok god si umoran radiš na jake treninge. Kad si umoran onda odmaraš i u tom trenutku više kada zapravo radim odmor više nemam energije da radim ništa drugo. Nekako pretpostavljam kao da bih htjela da imaš energije da odeš negdje u stvari, da iskoristiš ono što se prije možda išlo, ne znam ja, prije treninga, početak dana, lupam, kotaš, ok, sad ću odraditi trening i onda jedva čekam, lupam navečer da izađem. Završiš trening i onda razmišljaš, joj, a zašto mi se još uvijek ne ide toliko ko prije van?
Da, potrebno je mnogo želje i motivacije i želje za životom. Općenito, da prevaziđeš taj svoj umor i da se potrudiš, potrebno je više truda, da imaš te neke normalne aktivnosti u odnosu na to jel drugačija je to vrsta umora. Ja znam kakvu vrstu umora sam imala kad sam išla na fakultet, kad nisi naspavan, drugačija vrsta umora u odnosu na taj umor koji imaš od treninga. Ja bih rekla da mnogo više stvari se može odraditi kada nisi naspavan i kada radiš te svakodnevne aktivnosti, nego kada si umoran od treninga. Spavaš dovoljno, ali si samo umoran od treninga. Rekao čovjek ovako na prvu da je obratno zapravo. Da, pa zato što ljudi miješaju rekreativno i profesionalno bavljenje sportom. Kada se bavite rekreativno sportom, to je jako dobro za vaše tijelo. Imate više energije, bolje spavate i to je u principu zdravo. A kada se profesionalno bavite sportom, to je uglavnom nezdravo. Jer iscrpujete svoje tijelo do najvećih granica, koliko god tijelo može da podnese. I onda se odmorite i onda vaše tijelo napreduje i onda ga opet iscrpljujete do najvećih granica. I upravo zato se dešavaju povrede. Jer zato taj profesionalni sport i nije zdrava. Rekreativno bavljenje brskim biciklizmom je odlična stvar i onda imate više energije i možete raditi, produktivniji ste u danu, ali to su dvije različite stvari. Ja, ali opet nekako šta god da uradiš, ja mislim u životu šta god da odaberiš, morat ćeš neke žrtve napraviti. Eto ti praviš žrtvu tog tipa, ali ti imaš sreću da si odabrala u osnovom koje žrtve te pripadaju, šta ćeš dobiti s druge strane. Koliko ja shvatam, nikad tebi nije nešto previše teško palo što pretpostavljam ne možeš imati uobičajen društveni život ko ostala raja, ali naravno da će te smetati, naravno da će te biti žao. Bilo mi je teško malo na početku, jer tad sam išla u srednju školu i svi moji prijatelji su poslije škole išli vani, a ja sam išla na trening. I onda isto tako na fakultetu, poslije ispita i poslije predavanja, svi su išli vani, ja sam išla na trening. Tako da u tom smislu potrebno mnogo mentalne snage, pogotovo jer sam se bavila i nečim neobičajnim, brskim biciklizmom i svi su mi govorili šta će ti to što s tim baviš, šta ti ideš na trening. Nemaš ništa od toga. Jako su me shvatali neozbiljno. Jer tad u brskom biciklizmu zaista niko nikada nije napravio ništa i pomislila da se neko ušte bavi brskim biciklizmom izgledalo kao nešto smiješno. A općenito kada se bavite bilo kojim sportom, ljudi vas onako ne shvataju ozbiljno i misle da je to kao glupost, nebitno. I tad mi je bilo teško, a sada naravno da nije, sada znam šta radim i zašto radim i sada imam rezultate i onda u tom smislu imam veću podršku ljudi, između ostalog, stalno mi se javljaju ljudi, čestitaju i mislim to jednostavno daje nevjerovatan elan da nastavim dalje da se bavim čim se bavim. Ja, zato što su pokazala rezultate, ali kako je bilo na početku, kako se ne znam ja sada, naravno imala si podršku od ljudi koji su najbitniji. Imala si podršku od trenera, imala si podršku od porodice, imala si podršku od članova tima, drugih. Ali što se tiče, bivanja u okolini, po koliko sati na fakultetu, pa te ne shvataju ozbiljno tu. Što se tiče, ako ništa tog aspekta, pa od same srednje škole, pa preko fakulteta, na osnovu svog nekog iskustva, šta možda savjetovala nekome ko se želi početi baviti tako, bilo da je brdski biciklizam, bilo da je sport koji je što bi se reklo na rubovima ili bilo čime drugim što nije uobičajeno. Kako da prevaziđe, kako si ti u stvari, kako ti misliš da si uspjela prevazići svu tu sumnju koju su drugi davali tebi? Pa u onim trenucima kad mi je bilo teško, ja sam išla na trening. I jednostavno morate da te stvari, kada vam se desi ružne stvari, a dešavat će se ružne stvari. Nešto što je meni jako teško padalo je to što nismo mogli nikako da dobijemo financijsku podršku i što smo stalno predavali u neke institucije, projekte i nikada nismo dobijali nikakav odgovor. I to je jako demotivirajuće. I u tom trenutku kada se desite tako loše stvari, bitno je sprijemiti se i otići na trening. I da to bude neka kako da kažem, navika. Kada se desi nešto ružno, da odem na trening. Jer u tom smislu onda ja te stvari iskoristim za nešto pozitivno. Isto tako kada se desila ova pandemija, ja sam trenirala još više i još jače, zato što sam se prije susretala sa nekim stvarima koje su bile loše i uvijek sam se borila s time tako što samo ja mogu da promijenim te stvari i niko drugi.
I kako ja mogu da ih promijenim? Samo time što ću raditi više. I tako da mislim, to se može primijeniti za sve. Ukoliko učite, ukoliko ste na fakultetu, ukoliko doživljavate neku nepravdu ili ukoliko radite, dešava vam se da stagnirate, također neku nepravdu. Sve što vi možete uraditi je da više radite. Ništa drugo. Možda to trenutno neće donijeti neku promjenu, ali ni down the road to će sigurno imati rezultate. Tako da to je uvijek moj način kako se borim sa svim preprekama. Nekako umjesto da te demotivisat ćete sve to što se dešava i nedostatak podrške u ovom slučaju financijske od institucija, vjerojatno su i sponzori traže pa nisu bili previše voljni na početku da ulože. Ali mislim, koja ti je alternativa? Upravo tako. Šta, sad ću skroz prestati? Ako skroz prestanem, definitivno nema ništa od toga. Da. To, eto, malo prije smo spominjali, tata moj je, ne znam, ja držao dramsku sekciju i jedna od stvari koja je meni ostala, jednom mi je rekao, sine, ako ništa ne uradiš, imaš 0% šanse. Da. Ako nešto uradiš, imaš 1% minimalno, ali to 1%, mislim, sve je bolje više od 0. Nego 0. I zašto onda se čovjek ne bi zadovoljno do čega mu je stalo? Pa evo, na primjer, jedan dobar primjer je upravo moj trener. On se profesionalno bavio boksom i dugo godina i uložio vrijeme u to. Zaustavio i školovanje i uložio zaista najmanje 10 godina svog života u sport. I shvatio je da u jednom trenutku da nema dovoljno veliku podršku i da ne ide u smjeru to sve u kojem bi trebalo da ide i odlučio da se prestane baviti tim profesionalnim sportom. I onda zamislite, uložili ste toliko vremena i mislite da je to sve ni za šta. 10 godina svog života za nešto što nije donijelo rezultat. Međutim, onda kada je počeo trenirati sa mnom, sve to što je on naučio je primijenio. I sada zajedno ja i on, zaista 50-50 je naš uspjeh, dijelimo to i za tih 10 godina njegovog života nije ni za šta, nije bačeno, jer ta znanja i to iskustvo, to ne može niko da nauči ako nije uložio 10 godina svog života. Tako da, to je jedna priča kako se nešto isplati kad tad. Samo možda ne u obliku kojem vi mislite i na način na koji vi mislite, ali nijedan rad, učenje, trud nikad neće propasti. Prinijeće se na jedan ili drugi način. I upravo mi je tvoj trener pao na pamet, razmišljajući, ok, bavio se boksom, ruku nadice nisam čuo o čovjeku prije, osim u svojstvu tvojeg trenera. I padnem na pamet, pa sigurno mislim svo to što je skupio, ti sad reče u sklopu tog 10-godišnjeg iskustva profesionalnog bavljenja s boksom, mislim, kakav god uspjeh da donese čovjek na osnovu svog truda ili da ga ne donese, moći će ono što je naučio usput prenijeti negdje drugo. Jer sad ne znam ja, on može, u tvom slučaju tvoj trener, je iskombinovao i znanje, i radnu etiku, i iskustvo kroz što je prošao, i neke mentalne savjete u smislu kada nema podrške da bi to kombinirao nekako. I Boga pita opet nekako, evo sad ti kažeš, nikad ne znaš, može se iduće godine povrijediti, ne znam ja, i ne daj Bože, da pomak se s mjesta, da prestaneš trenirati. Ali to ne znači da je ovo sve bilo ni zašto. Ne. A mogu samo zamisliti koliko si ti raje, odnosno djece inspirisala da se počnu baviti ovim, ili da jednostavno nastave sa onime što su počeli. Tako da čovjek, gledao sam Big Bang Theory sinoć, teoriju velikog praska i dolazi sad, ne znam ja, jesu poznate sa serijom, Sheldon i Leonard, i dolazi im što im je kao mali imao nekakvu dječju emisiju o znanosti. I on govori, vidi me sa 89 godina sam nosim krompir u torbi, ništa nisam postigao, znanstvenici me drugi ismijavaju, a vamo Sheldon i Leonard mu govori, pogledajte šta smo mi ostvarili zato što ste nas vi inspirisali da se bavimo sportom. Ću sportom, ali znanošću. Pa upravo tako, mislim, u posljednje vrijeme mi se zaista javlja dosta mladih djevojaka, ali i momaka da kažu i da me pitaju kako da počnu. I na primjer, jučer mi baš ovako jedna žena napisala pravo lijepo komentar na moju sliku da je zainspirisala jednu djevojčicu da se bavi biciklizmom i nekako ja to kad vidim baš mi onako daje vjetar u lijeđa, jer to je velika stvar, zato što to su mlade osobe i da ja inspirišem neku jednu mladu osobu, to meni mnogo znači. To je najveći dokaz da ovo što se bavim nije uzalud. Da inspirišete nekog da se bavi sportom, to je velika stvar. Jer ta osoba sigurno neće krenuti lošim putem i sport je zaista jedan divan alat da se djeca
nauči kako da se nosi s porazima, ali i kako da se nauči disciplini i da jedu zdravo, da ne uzmaju nikakve te loše supstancije, da se trude, da rade, da shvate te pobjede i poraze, to kao sastavni dio života. Tako da ako sam ja nekog usmjerila u sport, to je zaista jedna za mene možda najveće odlikovanje. Pa razmišljaš da postaneš jednog dana i ti trenercom? Pa ne razmišljam, mislim da nisam takav kapacitet u tom smjeru, zato što rekla bi da sam previše emotivna. Mislim da je za bavljenje tim trenerskim poslom da je potrebno da budete jako objektivni i da znate procijeniti ljude. A ja sam više imam empatije nego objektivnosti i pogađaju me osjećanja drugih ljudi i u tom smislu mislim da ne bih mogla nekom sportisti koji je umoran i koji trenira po kiši i po snijegu reći da to nije dovoljno dobro, da mora da trenira još. Ne bih ga mogla procijeniti da kažem da li on zaista samo psihički umoran ili je fizički umoran. To je, za to nešto je potrebna jedna velika doza iskustva i to je posebna sposobnost da znate procijeniti ljude. Sam govoriš kako bi objasnio, ako si trener nekome, ne smiješ doživljavati njegov poraz previše osobno, zato što moraš pogledati šta je uradio u krivu, na primjer, kako bi mogao upravo te savjete koje ćeš izvući iz njegovih grešaka dati njemu da pobjedi. A vamo ako se oboje ako se oboje držite za glavu, izgubili smo, tu prestaje nekako to. U tom smislu trener definitivno je taj koji mora da prati put koji je izabrao i da bude siguran u svoj put. A sportista će uvijek sumnjati u sebe, trenera nikada. Zato trener mora baš biti čvrst. Trener mora da bude čvrst, trener mora da odredi plan i put kojim će da ide i u tom smislu sam ja sretna što naš put uvijek išao uzlaznom putanjom. Tako da ja nikad ne sumnjam u naš put. Normalno ako imam 25-30 utrka godišnje, jedan veliki dio tih utrka ću ja imati loše rezultate, ali ću biti umorna, jednostavno nije fizički moguće a moram trenirati, ne mogu se... Nećeš imati u osnovi najbolji rezultat koji bi ti htjela. Upravo tako, imat ću možda 4-5 utrka koji ću imati odličan rezultat, a ove ostale utrke ćeš koristiti kao trening, kao znanje, kao iskustvo i potrebno je to da se prihvati kao dio puta, jer put ide gore i dole i onda napravite jedan skok, tako da u tom smislu sam se ja imam odličnog trenera, ali isto tako ja kada treniram, znači nisu samo u pitanju porazi, kada treniram po kiši, na primjer prije 7 dana sam se osjećala kao da zaista ne želim da treniram. Ja sam bila odmorna, međutim stvarno je padala kiša 7 dana u Sarajevu. Nikako da stane, ja 5 dana već kisnem, baš mi nije bilo do života. I sve što mi je trener mogao da kaže, danas imaš 4 sata treninga i to je to. To je to. A ti kako god hoćeš. Ako mašina moraš biti u tim momentima. Tako da, ali isto tako i trener mora biti takav da ne popusti. Možda ću ja nekada reći meni nije dobro, definitivno meni nije dobro psihički, ali to nema veze sa mnom. Ja kad sam sjela na biciklu, kad sam odradila zagrijanje, ja se osjećala dobro. Mislim, odradila sam 4 sata tog treninga bez problema, ali neko drugi bi možda rekao, hajde danas odradi, 2 sata u kući, ali to nije isto kao 4 sata, ne blizu, znači smanjuje se trening. Tako da u tom smislu trener mora da bude 100% objektivan i nikako subjektivan. Ja, da ti ne da daješ izgovore bilo kojeg tipa. Da daje izgovore i da zapravo zna mene kao osobu. Da zna kad ja nekad kažem koji su ti znakovi umora, moji znakovi umora, a koji su znakovi psihičkog umora. Morate baš poznavati, mora baš poznavati. Tako da u tom smislu to je najteže. Ali svaki sportista je individualan, znači moj trener trenira još sportista, svako se drugačije ponaša. Mora čovjek baš kapacitet za tog. Da, neki sportisti kada su umorni, kada ga pitaš koliko su umorni, 1 do 10, on uvijek govori 3, uvijek govori 4. Ima na primjer, jedan momak odlično trenira, ali nikad više od 4. I moj trener kaže, ja stvarno ne znam šta ću sa njim, nikad više od 4. Teško ga je procijeniti. Koliko je godina, momku? 13-14. A, dobro, joj. Tako je. Ako samo, mislim, drago mi znaš, ti nekako postavljaš taj spotlight, odnosno tu svjetlost na sam sport. Evo, takav bi bit će to i tima mladnicima, mislim, 13-14 godina. On kad bude imao godina, ko što ti sada imaš, imat će koliko, skoro
upola više treninga nego što ti sada. Tako da mislim, kako je to iskustvo, imat će podlogu, će imati bolju i za sponzore i za medije na kraju krajeva. Da, puno bolje, bit će puno lakše budućim generacijama i meni je to drago. Ma ti si pionirka u osnovi što se tiče. Da, kad je u pitanju profesionalno bavljenje sportom, mislim nikada niko se nije iz Bosne i Hercegovine profesionalno bavio brdskim biciklizmom, a nikada niko nije ušao u prvi 100 biciklistkinja i biciklista svijeta. Tako da u tom smislu nikada niko nije osvojio ni balkansko prvenstvo, ja sam ga osvojila 4 puta, tako da i mnogo sam onako motivacije i podloge dala drugim sportistima da i oni vide da se to može. I sad, možda je problem što svi misle da je to jednostavno, pa misle evo trenirat ću godinu dvije pa ću biti balkanski prvak. Pa eto, to je jedini minus što to možda ja učinim da izgleda jednostavno iz svoje priče, jer onako imam tendenciju da zaboravljam negativne stvari i uvijek kad pričam o pozitivnim stvarima i onda ja vrlo često i zaboravim kako je taj put izgledao. Nešto što ja kažem svom treneru, ja svake godine zaboravim kako mi je teško bilo trenirati zimi. Jer uvijek mi onako imam pozitivno razmišljanje, ja sam ove zime super trenirala, ali onda kad dođe zima, mislim, smrzavam se, hladno mi je, pada kiša, puše, vjetar i onda svaki put kažem, ja sam skroz zaboravila kako ovo izgleda. Tako da možda istog razloga ljudima to izgleda, mislim, djeci jednostavnije nego što jest, ali ljudi kad su istrani, odnosno djeca koja se bavi brdskim biciklizmom, to tako i on će zaboraviti. Ja, nekako čim završi zima, ali podsvijest potisne, samo nastav, sad je lijepo, sve super, sunčano, idemo onda kad dođe zima, nosit ćemo se na jedan drugi način. Da, onda samo je bitno izdržati. Jeste, upravo tako. Hvala ti puno. Reci mi o tvojim planovima. Imaš sredinom sada augusta takmičenje u Francuskoj, je li tako? Da, pa mislim, to je plan, ali sada kakva situacija stoji, nećemo moći izaći državi. Mislim, nema nikakve mogućnosti, jednako kao i svi drugi građani. Nemate nikakvi, što bi se reklo, da se može progledati kroz prste, nikakav papir što možete priložiti? Ništa što mi sad možemo raditi, jedino što možemo otići u Hrvatsku sa testom i u Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, nisam sigurna za Grčku, mislim da se to izmijenilo. U svakom slučaju prilagodit ćemo se situaciji. Definitivno u subotu imamo državno prvenstvo u cestovnom biciklizmu, u olimpijskom cestovnom biciklizmu, u olimpijskom time trialu. Tu ću nastupiti, iako to nije moja disciplina, ali odlična prilika za trening. Nakon toga ćemo vidjeti, mislim da će biti krajem augusta također i još jedna utrka Premier lige u Vitezu. Tako da odlično je što mi imamo takmičenja. Nijedna država u regionu nema ovoliko takmičenja kao Bosna i Hercegovina tokom ove pandemije, tako da za takmičare je odlično, samo čekamo priliku da izađemo vani. Nadamo se nastupu 11. septembra na Europskom prvenstvu u maratonu, nakon toga u Europskom prvenstvu, u olimpijskom cross country, svjetskom prvenstvu, svjetskim kupovima. To je sve u septembru i oktobru, tako da eto, vidjet ćemo kako situacija bude razvijala u svakom slučaju, imamo planove, idemo prema njima, pa prilagodit ćemo se. Nekako ultimativni plan je olimpijada? Da, upravo tako, da, ganjamo, mislim, normu za olimpijadu, to nam je cilj. Trenutno, šta je norma? Norma je 3 biciklistkinje iz Bosne i Hercegovine moraju prikupljati bodove Svjetske biciklističke federacije, odnosno reprezentacija čitava prikuplja bodove i da bi Bosna i Hercegovina bila mora biti u prvu 21 državu na svijetu, tako da u tom smislu norma je kolektivna. To mi predstavlja problem zato što trebamo imati još 2 biciklistkinje koje će prikupljati bodove, u tom smislu treba to i financirati, da odlazak na takmičenja, na pripreme i tako dalje. Norma mi ne ide u prilog, međutim opet imam velike šanse da je ispunim i ovako individualno, zato što zaista imam veliki broj bodova i sama zajedno sa još koja nosim već 80-90% bodova nosim ja, opet imamo šanse da ispunimo normu. Normalno bilo bi nam lakše kad bi imali još 2 biciklistkinje koje kupljaju veći broj bodova, ali u tom smislu, mislim, potrebno se prilagoditi situaciji i meni čak možda ide u korist to što se olimpijada odgodila za godinu dana, imamo više vremena da pokušamo ispuniti normu i to je to. Ja smio sam se
trudu dizajnera koji je pokušao koji je u stvari napravio fenomenalan logo za ovo 2020 olimpijadu, onda je povjerši logo. Da, ja sam vidjela da je onaj čovjek jedan istetovirao. Jes, gledao sam na listu, ja mislim ovako. Da, ja ti ispunio normu, već istetovirao. To će biti ko znaš što se zezaju, ne znam, ja Ena, pa je prekriži, pa ne znam, ja Jasmina, pa je prekriži istorije tetovaža. Znaš, od 2020 prekriži, od 2020, ja prekriži i dok ne bude. Kako je situacija krenula, bit će 2023. Vidjet ćemo, evo i SFF su sada rekli da će online biti. Da su stavili online. Pa mislim, podržavam, drago mi je da će se održati u kojem god obliku, drago mi je da će se održati, ljudi su puno kritikovali u kojem obliku, mislim, treba podržati i ljudi će, niko ne želi da to ispadne loše. Isto kao što sad organizuju takmičenja u biciklizmu, niko ne želi ništa loše, svi se trudimo da i financijski održimo ta takmičenja i svima je to u financijskom interesu, ali treba se čuvati, ja nigdje bez maske i ovako držim distancu, tako da... Jeste, sa kockom se pozdravljamo. Da, upravo tako, potrebno da svi budemo odgovorni i na takmičenjima i evo, kad su bilo kakva okupljanja u pitanju, eliminisati sve što je nije neophodno, ovo što je neophodno za ekonomiju onako držati na nekom ok nivou i mislim da će sve biti u redu. Moći samo da se nekako priviknemo i da znamo, skontamo sami šta ćemo stvari. Da, mislim da se treba priviknuti nigdje bez maske i držati distancu i u tom smislu, ja koliko znam, u Kini je samo sa maskama i sa dezinficiranjem, pranjem ruku. Ja, vjerovatno i distanca između. Da, broj je naglo smanjen, tako da u tom smislu mislim da se može normalno živjeti, da se ne pronađe vakcina, samo da se trebamo malo. Ja, samo treba disciplinu izgledati, koju, počnete se baviti brdskim biciklizmom, pa ćete možda početi nositi maske. Da. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Ako imaš još nešto što bi htjela podijeliti sa slušateljima, gledateljima, hvala vam puno na pozivu, pozdravljam sve gledatelje Tačevom podcasta i evo nadam se da će neki od vaših gledatelja možda doći na utrke Premier lige i da će početi pratiti u svjetske kupove, on se prikazuju na Red Bull aplikaciji, tako da u tom smislu evo nadam se da sam stekla još neku dobru publiku za ako ništa gledanje brdskog biciklizma. Znam da je meni bilo fenomenalno razgovarati s sobom i siguran sam da će ostali uživati slušati. Hvala puno. Hvala tebi. Ćao.